Ну это, блядь, хуйня. Зато я Мало откажу. А что вчера не сдались-то? Да, блядь, чуть А? больше. Кажет, нормально все было. Давай по одному встали. Встали по одному. Sebuah rekaman yang diunggah ke Telegram pada Rabu 21 Mei 2025 menunjukkan momen saat sekelompok tentara Ukraina memutuskan untuk menyerah kepada pasukan Rusia. Dalam video tersebut, para prajurit terlihat berlutut, membuang senjata mereka dan diinterogasi. Identitas unit dan jumlah pasti tentara yang menyerah belum diumumkan secara resmi. Namun, keputusan mereka dinilai sebagai langkah untuk menyelamatkan nyawa dan menghindari kemungkinan masuk dalam daftar orang hilang akibat pertempuran sengit yang terus berlangsung di wilayah tersebut. Что він живий? Да. Ти живий? Кто там еще? Мы 2 дня назад их Кто там орал? Что, нормально у тебя? Пулевые? Пулевые. Кровь не идет вроде? Сквозная же? Все, заебись. Вот, пацаны, вытащили, обмотали. 99-го года? Да, ебанутые, сука. Ну это, блядь, хуйня. Зато я откажу. А что вчера не сдались-то? Да, блядь, чуть А? больше. Кажет, нормально все было. Давай по одному встали. Встали по одному. У нас 104-ки, рексы. Давай. Що він живий? Живий. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.